Ndabashuje ndetse mbifuriza n'ikaze inshuti bakunze w'amakuru yiteganyagiye mwateguriwe n'ikigo cy'u Rwanda cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Mukaba mugiye kugezaho nanjye Frank Rusangano. Tujye kurebera hamwe uko ikirere kiri burare muri iri joro ndetse turebe no ku munsi w'ejo ku itariki ya 15 kwezi kwa Gashyantare umwaka wa 2024 mu gitondo ndetse no ku masaha y'igicamunsi uko ikirere kizitwara. Turebe n'iminsi 5 iri imbere uko ikirere cy'u Rwanda kizaba kimeze. Mereye muri iri joro biteganyijwe yuko tuza kurara dufite imvura mu turere twose tw'igihugu. Imvura iraza kuba iringaniye. Naho ku munsi w'ejo biteganyijwe yuko tuzagira imiyaga iringaniye ifite umuvuduko uri hagati ya metero 6 enye kugeza kuri 6 mu isagonda, ukazaba uturuka mu majyaruguru y'intara y'Iburasirazuba werekeza mu gihugu hagati ndetse no mu ntara y'Uburengerazuba. Ku masaha mu gitondo biteganyijwe yuko ku munsi w'ejo tuzaba dufite imvura mu karere ka Nyamagabe, Nyaruguru ndetse na Muhanga. Intara y'Uburengerazuba yose biteganyijwe yuko tuzaba dufitemo imvura mu turere twose tugize iyo ntara. Ubushyuhe buzabura hagati ya °C 11 ndetse na °C 16. Naho mu ntara y'Amajyaruguru biteganyijwe yuko naho tuzagira imvura ku masaha ya mu gitondo, ubushyuhe buri hagati ya °C 13 ndetse na °C 17. Iyo ntara rero biteganyijwe yuko bazaba bafite imvura. Naho intara y'Iburasirazuba nayo ku masaha ya mu gitondo biteganyijwe yuko tuzaramukana ibicu byiganje mu turere twose tugize intara y'Iburasirazuba. Ubushyuhe buzabura hagati ya °C 16 ndetse na °C 18. Umujyi wa Kigali umunsi w'ejo ku masaha mu gitondo biteganyijwe yuko tuzaramukana imvura ndetse n'ubushyuhe buri kuri °C 17. Naho ku masaha y'igicamunsi biteganyijwe yuko tuzakomeza kugira ubuhehere mu kirere u Rwanda ruherereyemo ndetse bigatuma tugira imvura izumvikanamo inkuba mu ntara y'Amajyepfo mu turere twose tugize iyo ntara. Ubushyuhe buzabura hagati ya °C 25 ndetse na °C 27. Intara y'Uburengerazuba naho tuzakomeza kugira imvura gusa ku masaha y'igicamunsi imvura izumvikanamo inkuba n'ubushyuhe buri hagati ya °C 24 ndetse na °C 26. Intara y'Amajyaruguru nayo biteganyijwe yuko tuzagira imvura izumvikanamo inkuba ku masaha y'igicamunsi. Ubushyuhe buzabera hagati ya °C 22 ndetse na °C 26. Intara y'Iburasirazuba nayo ku masaha y'igicamunsi tuzagira imvura izumvikanamo inkuba n'ubushyuhe buri hagati ya °C 25 ndetse na °C 30. Akarere ka Nyagatare niko kazaba gashyushye ugereranyije n'utundi turere mu gihugu, kazapimirwamo ubushyuhe bwa °C 30. Umujyi wa Kigali naho biteganyijwe yuko tuzagira imvura izumvikanamo inkuba ku masaha y'igicamunsi ndetse n'ubushyuhe buzagera kuri °C 29. Iminsi 5 iri imbere biteganyijwe yuko tugiye kongera kugira ibihe by'imvura bitandukanye n'iminsi tuvuyemo uhereye ku itariki ya 6 kugeza ku itariki ya 13. Rero uhereye ku itariki ya 15 kugeza ku itariki ya 20 biteganyijwe yuko tuzagiramo imvura cyane cyane ku masaha y'igicamunsi mu bice by'intara y'Amajyaruguru, intara y'Uburengerazuba. Imvura izaba yumvikanamo inkuba cyane mu masaha y'igicamunsi. Soze mbabwira yuko ku munsi w'ejo izuba rizarasa isa 12:05 rikarenga isa 12:24 z'umugoroba. Mwakoze gukurikira amakuru yiteganyagiye, mukomeze kugira ibihe byiza.